Mojtaba Khamenei setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru dari Republik Islam Iran, ingin balaskan kematian ayahnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan di Teheran. Setelah para majlis ahli yang terdiri para 88 ulama menyepakati Mojtaba Khamenei sebagai penerus pemimpin tertinggi, Majlis Ahli atau Assembly of Expert adalah lembaga yang berwenang untuk memilih kepala negara tertinggi di Iran. Mojtaba Khamenei mengatakan akan terus melakukan perlawanan dalam perang terhadap musuh-musuhnya yang telah melakukan kebrutalan terhadap rakyat dan negara Iran. و امت خود را از بندگی آزاد کنید. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را درمان کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد.